Evde radyoya denge gele. جنابند نوچه‌یان رادیو دنگه گل دنباش ایرو 13 جوتمه 2024 یکشم لبروکسل ساعت 15 لآمده 16 گدارن هیچم نوچه‌ین داوی پیشکش بکن دم آزادی ریبر راپویه لآمده مش آزادی بجی سروکاپو بریا میتینگ آزادی ورل درخستن خدا استاسیون هات دور پیش کرن لسرویه که گرسل نقطه این جداین باجر هاتن گل هف به هزاران کس لسمتا اوفیسه یا باجار نو کمبون گل تموتم درشمین بجی سروکاپو جنجیان آزادی قیره جگلک دورین باجر مش آزادی دست بکر گرسه گل آج مردین و شرنقه جبو تبلیبونا لمش آزادی بریکت گهیشت نافچه خانا اخبار آمده لهمبری آستنگین پولیسان مش بر بناوند آمده دست بکر گل لبر سترانین کردی دمشه Arkadaşlar geri gelin. Necatlar. اندام کمیته ریوبر PKK مراد خارایلان رادیوی دنگ گل را قفی و برفره شر لهرم پاراستنا مدیاجی نرخاند. خارایلان گوت دولت ترکا داگر کرد در رفراندوم باشور ده بریارا داگر کرنه دا. یعنی دوا کناو پنگاو آزادی فیزیکی ریبر و پودا به گری لاجی رولا خال بلیزه دوا سکنی خوینها بردام دکه 7 سال بریاوه او دما کل باشور ده پیشنگتی ها پدکه دا رفراندوم چه بوشوندا دولت و ترکیه بریار گرد که باشوری کردستان داگر بکی وقت حاجت پککر را برکر اما دولت و ترکیه جبونا برجواندی خواه و جبونا کنترول سر پیواجوی کردستان آوا بکی حاجت دید که دورین باشوری کردستان یه استراتژیک داگر بکی اینا هم لهمبری وی درکتن ما داخواست دکر که به اساسی همه هیزین لباشوری کردستان جی قنه به پشتوانی ما بکن فقط دوا در حقیقه دا روش معلومه یعنی امتن ما بجی ما برخوادانه که دیروکیل و داره پیشخست نها دولت و ترکیه به تنی خال هم بری ما شرناکه یعنی به چک مدرن ای سردمه همه حالی دنیا تگره مرا شر بوه ناسکنه چک قدخل دجمه بکارهانی گاز کیمیاسال بکارهانی جاردین ناتو پشتوانی دکه پدکه بشتاری بو عراق پشتوانی دکه اینها النصر جهانی ویج داخلی پیواجو بیا جردوان لباکوری کردستان واناجی وساهانی نه باشوری کردستان اوجی گلک دور دگرنه اوجی بشتاری بونه یعنی رغمی وان همی ارتشا ترکیه کوارگا پر مدها خواده که حیانها
انجامی دخواست نگرتیه بروواج او کلیت بوند زاپیدا نه چه بخواهش به کلیت وکنه لسروه راد وستنه یعنی او 4 سال دولت ترکی لسر آواز زاب نکا کنترل چکره اف سری خواهج بوان کتنه ولکلکا آواز زاب لگره جولی گلیلای آزادی کردستان آگر بردا بارگه وان و حواله که اندام یجا ستار بانکر گو آگر کت دل انقره او آگر براستی کت دل انقره لما نها همه فرمانداری خواهی گوهرتن به اساسی او کتن آوانه هیا نها زاپه کنترل چه نکریه آنها به آلیکاری پدکی خوازشت در دور دیرلو که دور دا وسا ریان چکه و را ورگاه هزیمه دور پیچ بکه لحالی دین جاردین وسا بشیوازه که اکتیف بره گرتن پدکی وسا خطا بالندا و وسا حالی بارزاند خوازه سقی بگیره کس ویدا نچه نه یعنی وسا گلک ریباز پیش خستنه فقط اون حینا انجام نگرتیه راست آید باشوری کردستانه اما نه تنه اول اف شر پاراستان تبایی کردستانه رژیم آکپ مهپ ارگنقان و این سیوی سور لپیشی داخازی وانا عثمانی نو آستنگن ما او پروژه وانها دزاپه دا ختمون دیه آلدار خلیل دوی گل باشور دنگی خوبه کسین بکارن نونرتی آوان بکن اندام دسته سروکاتی پیده آلدار خلیل تکلدار هلبجارتنین پارلمانتوی ین باشوری کردستانی جه آژانس نوچهان هاوار راغفی و گوت باوری من به گل باشوری کردستان هیه که دنگی خوبه ولات پارێزên ku xwaka xwe diparêzin. Aldar Xelîl balkişan ser rewşa îro ya li herêmê û got aliyên ku vîna gel nas nakin 33 salin desilatdarin tenê berjewendiyên xwe difikirine dîktatoriyek malbatî li ser herêmê heye. Ez divê baweriyê deme ku gelê Başûrê Kurdistanê wê divê hilbijartinê de hesab ji desilatdarî û partiya ku hêzên dijmin anîne herêmê xaka herêmê daya dagirkirin û destketiyên bi xwîna zarokên gelê herêmê hatine bi destxistin kirine nava metirsiyên têkçûnê hesab bipirse. Aldar Xelîl herî dawî got di xelkê Başûrê Kurdistanê dengê xwe bidin yenekê ku kesên ku piştgirî daya şoreşa Rojava û li ber dagirkeriyê radiwestin û ji bo avakirina yekîtiya neteweyî kar dikin. Şoreşkerên Şingalê Serok eşîrên Şingalê deng nedin yên ku xiyanet li civaka Êzdî kirine. Serok eşîr û mezinên civaka Êzdî yên Şingalê ji bo hilbijartinên vîstê cotmehê ya Parlamentoya Herêma Kurdistanê banga hestiyariyê li gelê Kurd û hemû PKK'yên din kirin. Seroka şîran got ku divê herkes biçe ser sandoxan û dengê xwe bidin dilsoz û welatparêzan. Cîgirê serokê desteya eşayîrî ya Şingalê Dexîl Xwedêda Xelef got divê civaka me hişyar be û di hilbijartinan de dengê xwe bidin kesên ku karî civaka me têne. Divê hesab ji kesên ku xiyanet li me kirin bêpirsîn. Divê gelê me peymana nehê cotmehê ji bîr neke. Ez bang li her kesî dikim ku dengê xwe nedin pedekê. Endamê eşîra Simoqiyan Seyid Melhem hemû jî bang li gelê Kurd kir û got dema biçin ser sandoxan destê xwe deynin ser vîjdana xwe û tenê berjewendiyên civakê li ber çavan bigirin û dengê xwe bidin welatparêz û nedin pedekeyan. Seroka şîrê Qiraniyan Xidirê Hecî Mîrza jî diyar kir eger pedeke di hilbijartinan da ser nekeve wê peymana nehê cotmehê ya dijî êzdiyan jî hilweşe û got divê hemû PKK'yên Başûrê Kurdistanê dengê xwe bidin kesên welatparêz. Divê milletê me hişyar be û ji tu gefan partiyên din netirse. Pedeke li Başûrê Kurdistanê polîtîkaya dewleta Tirk li ser PKK'yan dimeşîne. Hêviya me li milletê me heye ku dengê xwe bidin kesên berjewendiya civakê difikirine. Bafel Talabanî em ê tişta li metê ferskirin biguherînin. Gelê Herêma Federe ya Kurdistanê di bîstê cotmehê de hilbijartinên parlamentoyê li dar dixe. Mîtîngên di çarçoveya xebatên hilbijartinê de jî berdewam dikin.
سروک پارتیا نشتمانی کردستان ینکه بافل طالبانی د میتینگا پارتیا خویا له هرما ریبرین د عاقفی او گوت ام د توپ ورجوینده devj و برندن ام به هفره تشتالمت فرس کرن بگوارینن جوشا و دجمند ترسینه دنگی و ترسید خدلیوان از برای وما و د تجاران و بتن نهیلم پارتیا کوتانگون توپین باسه آنین هرمه نهاجی خدمتا داگرکرین ترک دکه تکلداری داگرکریا دولتا ترکیه لسر باشوری کردستان و خیانتا پدکه و مالا بارزانی ماموسته زانینگاه حلبچه یا آرام هورامی جروجنی و سراخفی هورامی گوت خیانتا پدکه و مالباتا بارزانی جی ایریشن دولتا ترکیه لسر هرم کردستان جی نه و تو فرق نینه لی هلوستا دسلاتریا عراق و نتوین یک بوی جی خمگینیه اگر عراق چند جاران گلی بکرا و دولت ترک بگرانی ایریش خواه سینوردار بکرا لنافچه سینور ین هرم کردستان روشک گلک مترسیدار هیه و بدهان ولاتی شهید دبن و دبن قربانی ماموسته هورامی دستنشان کرد که همو ولاتین جیهان جه دنبوریا خواه درس دردخن و گوت مخابر هنک جه پارتین کرد درس دیرو که نگرتنه پدکه تانکو توپین باسه آنین هرم کردستانه نهاجی هزین دولتا ترکانینه دوی گل هرمه وی که قبول نکه و دجبریک تو نشان بده داکو دست خیانت بردن اگر هزین هرمه آگاهیان ندن درونان رژیم ترکا فاشیست نکاره هر روش سیویلان بکه آرمانج و هرمین جودا بشوتینه ماموسته زانینگاه حلبچه آرام هورامی هری داوی گوت هبونا پکه که نه بهانه آرمانج دیکورنا ازمون و دستکفتین باشور کردستانه نه حتی که رزچیاین کردستان ده دست پارتیا کارکرین کردستان ده به و ازمون هرم کردستان وره پاراستن وریشه مرادی دست بگره و برچیبونه یا بدم کرد انداما جواکا جن نازاتا روجلت کردستان کجار وریشه مرادی جگرتیه نامه اکشاند و دستیشان کرد که و دست بگره و برچیبونا بدم کریه وریشه مرادی دازانین که هزین گلوبال جبال روجلتا ناوین هگمونیای خواه قویم بکه به هزین پاشفروی نهرم ربونه یک و شرکی گشتی دانه دست بکرین دناباوی شریده کمارا اسلامی یا ایرانی جدی تگره و جبو آواکرنا هلالا شیعی بحثا یکیتیا بناو امتا اسلامی دکه گل و جنان جوان دسلاتارین توتالیتر زیده زرار دیتنه نهاشی به مترسی نور روبرونه وریشه مرادی ده بیجه که ده رقابت الهرم جواک به تایبتی جن و زاروک ده بن آرمانچ کومین خلکی جی نشار دمینن واری خو ترک بکن دوی پیواجوی ده مجارک گرینگه و که دوی مروف لسر راوسته زختا لسر آزادی خوازانه ایران جی ده هلوستا بیوم ده جی خودگره بشرین لدر و سینوران را کمکجیان دکه لگرتیگه آنجی کسین جبو آزادی تکوشین دکن تونه دکه دوی ام دستور ندن که دیرو خودو باره بکه ده سالن داویده کمارا اسلامی یا ایرانی ایدا کر که اوی ببگره و آرامیه و حول بده که توفان و مترسین لروجلات ناوین جوله را بکه لیمه دید که دوی پیواجوی ده پولیتیکای نویین هندر و در و دجوارن و مترسین لهره مزیده دکه گهنا ده داخوازین گلان هر دچه روشمافین مروان خرابتر دبه جسر و ساله و 531 کس هاتن داروکرین پارجی 811 کس هاتبون داروکرین رژه داردکرنا جنان جی لگوری پار جسدی 35 زیده بویه وریشه مرادی هری داوید بیجه از وکا کسی که جبو باشکرنا روشا جواکه و زیده کرنا واتهیا جیانه کتم ریا تکوشینه جبو درد و ایشن جن و همو کسین دکشینن تکوشینه دکم سده ما گرتنا من جی چالاکین من لدیجی ظلما لآزادی خوازان تکرینه من در روژه که لدیجی دارده کرنه وکا روژه چیان حاتیه دیار کرنده بریارا گره و برچیبونه ده اگر هون کمکوشین که جبر شران چه دبینن او دبیجن جشرنا دوی هون انفاز دارده کرنن که هر روش دبن ناو روپوشا اسلاما سیاسی ده تین کرن جی ببینن دوی تو کس دستور نده شرن جدر وی سینوران دوی تو کس ظلمال
İnisiyatifa zarokên agirî û hebedehê li dijî Dewleta Tirka dagirker rêze çalakî kirin. İnisiyatifa zarokên agirî têkildara çalakiyên endamên xwe ev agahî dan. Hêzên me dehê cotmehê li İzmîr, Mersîn û Tekirdağê çalakî kirin. Mal û milkên peyayên desthilata faşîsta AKP û MHP hatin hedefgirtin. Du fabrîxe û hin cihîndin hatin şewitandin. İnisiyatîfê diyar kir ku ew ê hesabê her êrişa li dijî gelê Kurd ji dagirkeran bipirsin û bang li ciwanan kir ku agirê tohildanê li her derê geş bikin. Mîlîsên tevgera şoreşê a yekbûyiya gelan HBDH jî li Stenbol, İzmîr û Bursayê çalakî kirin. Têkildarê çalakiyan ev agahî hatin dayîn. Mîlîsên me yên Serpîr Polat li taxa Ulu Abata navçeya Karacabey ya Bursayê fabrîxeyek şewitandin. Li İzmîrê jî bi çalakiyên cuda komplo hatin şermezar kirin. Li navçeya Stenbol Beylikdüzê jî avahiya Litera Tekstil hat şewitandin. Di berdewamiya daxuyanî de û hatê gotin. Em wek neferên tekoşîna yekbûyî Dewleta Tirka faşîst hişyar dikin. Heta azadiya rêbera po wê çalakiyên me yên tolildanê li metropolên Tirkiye bidomin. Bang li tevahiya gelê xwe dikin ku dengê xwe li dijî faşîzma li zindanan bilind bikin. Otonomiya Federal a Neteweyî û Çandiya Kurdên li Rusya Fenka Kongreya xwe ya 12 li darxist. Kongra li Moskowayê pêk hat ji herêmên cudayên Rusyayê gelek beşdarî çêbûn. Piştî rêzgirtinê dîwan hat hilbijartin. Nûnerê Rusyayê rêveberiya xweser a Sûriyê Reşat Bênav endama teja Meryem Roj û hevserokên Meclîsa Moskowayê Eka Xulîxan û Refîke Kamil beşdarî kongreyê bûn û axivîn. Di axaftinan de îşaret bi giringiya xebatên Otonomiya Federal a Neteweyî û Çandiya Kurdên li Rusyayê hat kirin. Piştî axaftinan rapora karê 3 salan hate xwendin û nirxandin. Herûha Ferhat Patiyev û Liana Simoyan weke hevserokên nû hatin hilbijartin. Polîtîkayên AKP yên ji bo jêbirina hişê Çandiyê Kurdan. AKP ji roja ku bûye desthilatar û heta îro êrişî saziyên çanda Kurdan dike. Bi taybetî jî di demên Qayûman de bi rengekê eşkere saziyên civakî yên Kurdan girtin û destanên ser mal û milkên wan. Di heman demê de ketkarên çandê yên li van saziyan jî ji kar derxistin. Desthilatariya AKP navê park û saziyên bi Kurdî guhert, li şûna wan navên leşkerên dişer de hatine kuştin yan jî kesên ku di dîroka Tirkiyeyê weke faşîstên nas kirin li wan deveran kir. Desthilatariya AKP hîna jî di çarçoveya şerê xirêj de û siyaseta înkar û tunekirinê israr dike û welat kiriye nava krîzên ciddî gelên li Tirkiyeyê mahkumî xizaniyê kirine. Vê siyaseta xirêj ehlaqê civakê tunekiriye, bûye sedema nexweşiya civakî û her roj tecawîz û kuştina jin û zarokan zêde dibe. Dagirkeran qadên sivîlan bombebaran kirin. Navenda ragandinê ya Meclîsa Leşkerî ya Mimiçê derbarê êrişên Dewleta Tirka dagirker û çeteyên wê de daxuyaniyek weşand. Li gorî daxuyaniyê Dewleta Tirka dagirker û çeteyên wê malên sivîlan ên li gundên El Mohselî yê dikeve Bakurê Rojavayê kantona Mimiçê kirin hedef. Di daxuyaniyê de hate gotin gund bi 4 fûzeyên güdümlî hatin hedefgirtin. Di encamê de ziyan gişt mal û milkê sivîlan. Sê welatî ji Lübnanê vedigeriyan ji aliyê desthilatariya Şamê ve hatin revandin. Navenda çavdêriya mafê mirovan a Sûriyê sihor ragihand ku endamên beşa istîkbarata leşkerî ya desthilatariya Şamê sê welatiyên ji Lübnanê vedigeriyan revandin. Li gorî şorê her sê welatî nehê cotmehê li ser benda kontrolê ya bajarokê Ertûz yê Rojavayê gundewarên Şamê hatin revandin û ber bi cihekî nediyar vebirin. Şor diyar dike ku aqubeta sê welatiyan nayê zanîn û derbarê wan de tu agahî nayên girtin. Gudarên hêja me nûçe pêşkêşkirin dem baş.